Kethishia mwaka mweru mutegeri wa Weru TV mbitikie uri mwega inkogwa tugeni methani yetu ya Nteto Thaa Imwe niyo mbitagwa Christine Wanjeru na mwananiria wetu wa mathithio tukwa monde ni Purity Richard mbere bururu ino ni mucia Nteto iria tukubanganiritie. CS Machogu kurekereria mpumi cia KCSE omonde. Sukuru mwanya gukenera mpumi ino cia mwaka muthiru cia KCSE. Kioto gia sniper kuthi na mbere guchuiwa nakio antu kenda gukinywa kotini omundi. Mwana wa miaka 17 kuragwo ni antu mandugu ya Wenteri cia tunyai nontu wa mubuko wa sukuru. Kemberia Minister wa Kithomo Ezekiel Machogu ntukuyo monde na nirite mpumi cia KCSE ya mwaka muthiru wa 2023 ni baria arutwo 1213 maumbite kugwata ekiri na mo arutwo 201 igana ria 33 magwata C+ iria niyo ikamabakanya kakuthongira university kuringana na mpumi ino ithomo cia mathabu Kiswahili Gicunku na kithomo kia wananiria wa mathithio neo sign language nicio arutwo mabetukite nkuruki bamwe na ogu mwaka uyu harutwo ma engi nkuruki ya 40 ni magwatite grade ya E. Tugitigana na inu tukithie na mbere ni ati ni kuonekanite gukenera gukunene munya mucie wa Chuka ni nyuma ya skuru ya ciare ya Chuka guchokia nkuma yao ya au kabere baria ciana mingi gwatite grade ya B+ gwitia county ni o enu skuru ni ya ciare ya Chogoria Girls onayo ni andikithitie mpumi imbega baria ni arutwo 24 akikiria arutwo 311 matona kanya kana matikona kanya kuthungira university mwako yo Chogoria Girls ina mean score ya 8.65 kuria ni kuga arutwa nkuruki ya nusu ni magwete B plane ya gwetia Martin Mugambi atumenyithie. Inuinke na nkinyankuru rochio yorete kere chukuru yare ya Chuka kere gichigo mbunge gya Chuka gamba ng'ombe bagikungwira mpumi mbega na nkinya mpumi nene cia kigerio gia KCSE nyuma ya kuma muthenya we munthi atugo celebrate results za ya 2023 nonto by now the thita twina A plane ya mase na A- inya B+ B nyingi muno C+ nyingi tutionete ndi bando njoa ni mucina ora no mwarimu munene kiri cukuru enu ariuga mwanka uyu nwao wa itharimo muritwa umwe kiri cukuru enu agwatite ayo jori na bangi bathandatu bagwatite aindute na gutire mwana ukwirikana na gwite kiri cukuru eno na tukenete muno we can't keep calm, we are actually celebrating Kesha tukioyaga tukiraga ngai asanti. Good performance is the teamwork by stakeholders bonde. Nindi mugeni ndethire a very organized school. Though I pushed my best. Very disciplined students. Ajiari cooperative. Nikubacokeria nkatho. Cynthia Rugendo ari umwe wana bari kiri cukuru eno bara bagwatite rwano rwa endute ariuga cukuru enu baraturaga bwega umenyerwa na nkinya kuthomithwa na arimu kiri cukuru enu agikathagia cukuru enu bonene. Nimepata A-. This was achieved through the support of my teachers who tirelessly helped me to achieve the grade A-. Also, from my own support, I was waking up early, sleeping late. Challenges at home, ilikuwa sometimes kukosa school fees, sometimes pia
kukosa revision books. But here at school, I had a free library. Pia at home, misunderstandings here and there. Lakini through the support of God, nimepasio. Kigerio nigeke cukuru yari ya chogoria ere na chiere irongi a 21 ire ndute na cukuru enu ekionekanaga kuongera pointi mwanka pointi 8.65. We had been also communicating as a team whereby we are the class representatives. So we have done excellent and excellent. Congratulations to the students, all of them, in Form 4s. Kiripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara. Mbĩtagwa Martin Mugambi. Ciana ciare iria ni mabathana iria irathomagĩra cukuru ya St Mary's Girls Igoji-inĩ ciumbĩte kũgwata A-plane kĩgerio-inĩ gĩkĩ. Cukuru ĩno iria irarĩ na arutwo 336 mekarĩrĩte kĩgerio gĩkũrũ kĩu nĩ gwatĩte municipal ya 8.88. Kĩrĩ gĩcunjĩ o gĩkĩ cukuru ya Thaa ya Nkombo High nĩ yumbĩte kwĩgwatĩra municipal ya 8.4 baria arutwo 360 na mana kiri 397 mombete gwĩgwatĩra C+ gwetia Mutugi Kaire ena riboti ino. Nyuma ya mpumi cia kigerio ya KCSE kia mwanka jwa 2023 kurekerwa ntuko ya Narua nituriongerete skuru ijerege Chigombu ya South Menti na skuru ya mbere ni Thaa ya Nkombo iria mwarimu munene Dr. Stephen Munyere augite ni bongerete minisco bakiringithane na mpumi mthiru arabori na ana bathatu bari na A bari na ana 19 B+ yana 59 B ekiri yana 101 B- yana 99 C+ yana 76 C ekiri bari na ana 24 C akurita bari na ana banana na D+ bari na mwano mwe. The school has a mean of 8.400. This is a B-, an improvement from last year, from the year 2022, when we under 8.15. Nandi mwarimu ujo na ugite umbani bompu minjega chumeni na ngwataniro ya otaskuru arari to 361 bageta university 91.69% transition to university. Out of the 397 candidates, 361 made it to the university. And we are very, very, very happy as a community. I want to appreciate the teachers for their handwork, the body members for their support and their cooperation, and the community in general. They have been of great support to our school. We are happy of the results. Chukuru ejirira toriongerete ne area St Mary's na kinyabone bongerete minisco yao. The girls have done us proud. They have improved with a positive index of more than 0.6. The other year's results were 8.2, but this year they have been able to post a mean score of 8.8392, which is a B. Kirempu michiao, bokari na ana badato, bari na ana 50 B+ ni ana 60 na baire, B ekiri ni ana 79 B- ni ana 76 C+ ni ana 40 C ekiri ni ana 17 na C- ni ana 63. Results were very credible, clean, and we really celebrate them for being very well behaved, disciplined during the exam season. Mwarimu munene wa skuru eje nyawethira gitarire gitumi gya mpumi njega skuru eje. That action of being together as a family, taking care of our girls together has made the whole difference. There has been no disunity. We have been closely knit
as St. Mary's family. Nkoroki skuru eje ya St. Mary's ni ukungwira na bao baire. Barane rudundanu na recho mumbe. Barabara re twinsi bedra baki watobo baire They were great students. I have never come across such humble characters. These are girls who are not fussy. These are girls who are not showy. These are girls who would not even know that they were topping in their class, and they have also topped in KCSE at the same grade, plain A of 83 points. But they were girls who were invisible. You couldn't even see them, but they knew what they were doing. I also want to say that they were study partners. The twins were study partners, and teachers are very happy because they could always see them together, revising, studying, and asking questions. They were a great pair. And God bless them and give them a good future. Kumage shigombunge ka Southimenti nke report Nteto sha Weru. Reakwa rietwa ni mutugi kare. Mutagariga tucoke rugono rwa Minister wa Kithomo Ezekiel Machogu baria ntuko ya umundi yanirite mpumisha KCSE ya mwaka muthiru 2023 ne baria arutwa ngiri 113 mambite kugwata namo arutwa ngiri 101 iganaria 33 magwata C+ iria niyo ikamabakanya akuthongira university kuringana na mpumi ino ithomo cia mathabu Kiswahili gicunku na kithomo kia wonaniria wa mathithio ni sign language nicio arutwa mabetukitie nkoroki bamwe na ugu mwaka uyu arutwa engi ngoroki ya ngiri 40 ni magwatite grade ya E. Headed by our able principal and all. Thirikari nirekeretie bilioni 31 gatanta 34 cia gutethereria kithomo gitina maribi kiri masukuru. Ni kuringana na Minister wa Kithomo Ezekiel Machogu kirauko kia umundi akirekereria mpumi cia kigerio gia KCSE kia mwaka wa 2023. I now declare the 2023 KCSE examination results officially released and wish all the candidates the best in their future academic year. Kiri mwisho wa mutaratara umukuru wa kithomo kia 844. Ariti mama arinteresia Eldoret ni nyuma ya kunenkera Rais Ruto ntumiri ya boria kigerio kiumite. So we'll have no deaths like before. We will not have them. So the number of candidates that we had this particular arutwa ngiri 116 ni mumagwatite grade ya A ikiringithaniwa na milioni 1,146 ma mwaka wa 2022. There were 1,216 candidates, which is 0.14%, who obtained an overall grade A in the year 2023, compared to 1,146,000, which was 0.13% of the candidates in the previous year, that is 2022. Arutwa ngiri 201 ma iganaria 33 magwata grade ya C+ ya kuthongira university na kogu mwaka uyu makathongira university engi ikiringithaniwa na mwaka muthiru baria mathungire ngiri iganaria 73 ma magana 345. Candidates who attained the minimum university entry qualification this year, C+ and above, was 201,133, which was 22.27% in the year 2023, compared to 173,345, which was 19.62% in the year 2022. In the year 2022, the national schools produced the highest number of candidates with an overall mean grade of A, where we had 889 A's from national schools, which was 2.486%, followed by county schools, 172 A's, which was 0.096%. Private schools, we had 143, which was 0.221%.
ore arutwa 40,800 igana ria 74 maumbite kugwata grade ya E. Kigerio kia mwaka uyu kirekariritwe ni arutwa 899 453 antu arume mari gicunci kia 50 na antu aka gicunci kia 49 Imwe. In the year 2023, of the 899,453 candidates who sat the 2023 KCS examination, 450,554 were male, while 448,899 were female, representing 50.09% and 49.91% of the total candidature, respectively. This indicates that the country has achieved gender parity at the secondary education level. Machogu nongerete ati arutwa 9,000 maria matekarire kigerio gia KCPE nontu wa itumi mwanya nyuma ya witikaniria na rwangi rwa igerio ni RUNEC ciana 2,000 ciamo igetikirwa kuthungira form 1 matekaririte kigerio kia mwiso kiria magekarira thubani. Doing an assessment, a kind of mop-up, and initially we were thinking that the number was 9,000, but later on we were able to confirm that the only number we have is 2,000. So we know where they are, and they will be able to be given admission, most likely in county or sub-county schools. They will be able to proceed with their studies because we have a policy of 100%, and after they are done 2 years in secondary schools, we will then be able to administer an exam before they are able to undertake their Form 4 exam. Thank you. Hata ukiakanya tunogoke banini. Ukipata baridi, nunua mabate. Ukitaka usingizi, nunua mabate. Ni Rhino. Ni Rhino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. Mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Tukugwata ogeni Greenwood City Meru aria kugeta shopping na mwanya kuria bithongi na gukena gugweterete tonya nthigurune mantu ja kinande jamaririte o aja nkorone Meru thioronka ogiciona iranduka cietu cia kinande brand cije kena Kenya na nthigurune na cia mwanya kienda gutigira gutikio urenda waga kuma fashion na mekire gweta intobia stima intobia nyomba na bia kwithongomia bibionthe okabio na nto amwe tonya wone hoteli na mikawe mwanya withurire kirio kwenda kuma irio bia gionture na bia kinande birio gakenera mikawa yetu mwanya mono tonya ja wone michetho mwanya ire kabuchancha murabwinthe ana na ntuba banene Greenwood City Meru timolaki ni mwagoja shopping na mwanya ikeno na nkanye mwanya inyagwo kenda ija wone no tikororirwe ne ndiunge kuaja Greenwood City Meru aja nio kagita shopping na uriunge mall ina mwanya turiungira na arua na utirira
Here comes the grand event of Africa, Africa Cup of Nations 2023. Watching all the stars of 24 countries for one champion. See traditional powerhouses defending their glory. And watch out. He tried to cross it in. Dark horses are racing for the top. Surely the winner. Try your best and lift the trophy. Start Time Sports. Beyond passion. Oi, tudo nito. Oi, masa sopa, tatugwesira yanoko makaugo. Vare ngara na Joy Max mwevoko. Wow, mona Joy Max mwevoko ngakena. Gakirite gakithei nigakuruga manda. Na bei shosh. Bei ni ya shosh. Bei ni ya shosh. Mokaga woguo. Joy Max mwevoko kuma Joy Millers Limited ni mutujo mwagiru jo magurija te kuinyiria mubuko jwaku ni gikeno kianja na juri na mawega kathetindo. Joy Max mwevoko tukenera turi amwe. Karibu customer, karibu Fredo. Sawa kabisa mama. Kuna marinda kweli? Ai, tuna marinda ama ingie mdo njunde. Oneka kama marinda. Tuna marinda ama ingie. Kabisa. Na watara bwango Weru. Karibu sana, karibu. Ni kagita kadigonku, kagita gakuringa luku safi. Tukugwate ugeni aja ndukene yangu ya Predi Fashions maua. Turi na nguo, mina, mekadhi, biondo na iratu bia ekorona tuana kuma nthigurune cia Turkey, India, Dubai, Vietnam, Hong Kong na kinya New York na nthiguru ingi cia ome. Keresimasi, digonko, nkomea kuya ntobako ulia, aina tomba kugura nguo match. Karibu sana aja uzo kwa Predi Fashion maua umba kudhuro kigurira nguo. Especially baba na mambura. Tadhai kwena bangino ndakai na ago gakira nguo embe mwana kwigwa bodhoku. Karibu aja uzo Predi Fashion maua. Turi maua Kasiongo, akuena nyumbani chemist, Mogarona Jackmat Electronics na Shekina Hotel. Kugwata Nteto nkuruki, turiongere, kano turingire dimo kurukira 0701 313 254 kana 0741 776 655. Oringi nkugwate ogeni tukithina mbere skuru ya Thaa ya Middle School o takamenyeria nionekanite kwandikithia mpumi imbega bare skuru ino yonete arutwa 20 na mairi maria magwatite grade ya A na mena minisco ya 8 kiri arutwa 414 ni arutwa 40 ake makagatwanya kiri university skuru mutori ya Kaga Girls nayo ni gwatite minisco ya 8 Imwe bare kiri arutwa 284 ni 38 ake matikona twanya kiri university muthuru murioki ena ino muthirira na arua kagita kara minister wa kithomo ndene Kenya noezie kile machogu agwita mpumi cha KCSE alitoba bengi ndene Kenya iba kugwete ngoro batimenyetho kiroto kiao kira barotete kithwa gikinyanira indi mabontu bubu ni kiri mwana omwe urokomekana Sharon Mwirigi aja nandi ni mwaka wa 2019 kagita kara thiriti kira ske binana na kugwata maxi 445 ena kila tukagwita skuli ya Las Girls. Nilipata 425 na nilifanya mtihani Kathikeri Boarding Primary and I'm hoping to join Alliance Girls High School. It's my dream school. I would like also to be an oncologist because there is an increasing number of cancer patients and I would like to participate in reducing the number of patients of cancer. Ntubo nandi pa kinyanire na kwa miaka ena nandi edho skuru eji alamu thjo na arua edho akiona mpumi cha A- na nande kwa kiroto kewe kwa daktari kigedho kikinyanira. Yeah, after nimepata 425 KCP, I went to Alliance Girls High School and I have managed to get an A-. Yeah. Okay, my dream has always been to be an oncologist. And I hope to join
bio and to do oncology. Tukwira mwathani bwega nontu rugendo rurunthe rurari rwa wetinya yetu muno. We thank God for that. Na itukwira mwathani bwega na ndebo kuarenda pursue medicine. Na undi there I'm very prepared for it. Cukuru mwanya mwanya ndene nothimenti ni thithitie bwega twambiritie skuru Thaa middle school ira ni barabaragira magana jana je 14 ambugi tukenete tukenairwa na tuishokagiria murungatho nontupo twa results ithongi middle school last year twali na alitwa 414 yani magana jana je 14 na baba ni ana baba ingi muno bokalira kigerio rimwe kile alitwa baba twina alitwa 365 baraba gwete C+ witia eje ni umena 89% kana kiwango kia alitwa 89% baraba umbite gweta university alito beto bonze 414 out of 414 ibakalire kigerio kwa ugo to misi nyomwe and then we imagine alito 414 by the practical chia chemistry then double gani on to bwana on to bongana bo kwa beto 100% badidire kigerio nandi kuringana mwari munene Nteto augitana baba nandi ne umpumi chojo tekiuma uyu oau ambuge kiri grade A otemundo tendete grade A kana tima grade A twinalitwa 22 grade A- twinalitwa 68 B+ twinalitwa 81 B plain twinalitwa 86 B- twinalitwa 58 C+ twinalitwa 50 C plain alitwa 27 C- 15 and D+ alitwa bairi kuonania alitwa baba bonde ibadidite bobwega kambuge itoshokere murungatho kigoro gwetete tukura middle school no wana betre bakiongereka last year twali na alitwa 325 this year kana mwaka juju twinalitwa 414 that is 2023 2024 together twinalitwa 490 kwa hiyo kuna namba yetu kaitite ile yata ikinene aga nonto tamaka juju noti jojo adira twali na alitwa 6 or 7 form 1 this year tweterete alitwa nkulukie magana mugwanja 50 kwa hiyo kuna ni alitwa beta ile yata bakiongagi kungenda ku ne skuru mutori akagagaos kinyayo nandi yonekene gitampumi njega bakiongera grade yao. This is an extra county school, but everyone in this country rates us as a national school. We compete very well with the national schools around. A- 16, B+ 39, B 56, B- 73, C+ 61, C 24, C- 11, D+ 3, D1. This is subject to confirmation. That gives us a mean of 8.0809. This is an improvement from previous year where we had a mean of 7.60. Kulingana mwalimu nandi kitunji kia 90 bonde bakethwa bagitonya university. We had a candidature of 284 students. Out of the 284, 243 got C+ and above. Wow. And honestly, would not say that we have any wasted grade, because even the C that are 24 and the C- 11, they still be able to find some place in the tertiary. Muthuri Murioki, Weru TV, Mutiro Jokangangi. Tutoni shienge ni ati antu kenda mama kuringithanwa na gikuo gia sniper ni makinyitwe koti muthenya wa monde mathandatu magikinyithwa koti ya Kiambu mangi mathatu makinyithwa kotini ya Kibera mathatu maria makinyithirwe kotini ya Kibera ni mo Boniface Kithenji uri kumenyekana ta DJ Kabum, Brian Mwenda na Grace Kadhambi Kithenji na makathi na mbere kurigirirwa gwa ntuku 21 ni Borisi uchunkuni wao odhiete na mbere mathatu maria makinyithirwe koti ya Kiambu aribu Supu Omioro, Ken Matiriga Chigi, Kenneth Murangeri, Guantai na mangi mana magacokera koti kairi njuma ya tariki 12. Boniface Mongera na rari koti gatumenyithie
Vincent Mureithi kana Supo Mioro, Ken Materi Gashege, Frederick Muruki kana Popo, Timothy Kinoti Timo, Franklin Kimathira, Samamoto Ngino Gavana Kaira Mwangaza Kennedy one time, Bakendi Rokarito na Bebe Polisi Rotero Kiambu Rotero Nairobi, Mwankantu kwa Jume Kimeketore, Rede Mugambizani Okote Kiambu Eme Opondo, Akedra Gito Gambibwawe, Edra Bakendi la Kwedra Berigito na Bebe Polisi, Owantu kwa Mirongo Irine Mwe, Jora Rotero Gambizania, Bakoromba. Ndene koti ya Kiambu okorokira kwa dhorona kwa mugamba koroko ithigite ntuko enarwa igamba ramudhuganirwa mbere Vincent Mureithi kana Supo Mioro okorokira wakiriowe nambiriria konia koti uratinganirite mabitha ba DCI nonto bonto bora kwa Supa kwethire gwatwa nethire toneto mateso na inya kuinywa. Then with that I think we can now take. Sorry, I now have the documents. Vincent Mureithi kana Supo Mioro no kali kwa mwira Nteto shentu kwenarwa ethira kenda kurigirito ne polisi eterete udhongone ende kwa koti mweta nenkanya report ya FLM iriarekeretwa yo kagita kambere na imathaja thinyanya na nyambere tuma gontone goko tugotiga karanyo koti ya kiraramika no tubakwethira mwankira na ndi atirethira akiamukira report ya kiragitire na mbere rutero mao amwa kwethira FLM mbere ya muthuganirwa Vincent Mureithi kana Supo na ingirwe ntukwa njuma. Ripoti ejenyo nekethire kimithie mugambithani Opondo kira kendrende ne koti ya maua kenomba kwethira kirito gambibwawe ntukwa njuma. It is important to know the nature of the application that was made, what orders were granted, and if by virtue of that application the scope of investigations sought are now complete. I'll give a ruling on the application on 12th of January at 10 a.m. Ndewenge kiriba bangi batano nabo rwangiro gambithani ODPP ibongere ndhitango kana application na kikethire kereithia nekio gambibobo titro ntuko enarwa nontono mwanka okiribo bethro bethoma na baithe mashokyo kirurangiro gambithania. The councils for the respondent are granted leave to file and serve their formal response by close of business tomorrow, the 9th of January 2024. The state will have a day to make their formal response or reply. The application will be heard on 12th of January as this is a public interest case. Boniface Kithenji J kana DJ Kabum, Brian Mwenda, Grace Kadhambi Kithenji. Barabara kwa tiro ntukorunya ntukwecho bakende na ndiko tire bekari tone be polisi kwa ntuko ngimirongo irine mwe nimekoti ekibira kwethire gitikanya rwangiro gambithania banenkero chio kolingana rwangiro gambithania kila application yao bariwa baba bathatu batumba kwethire berekerwa no ntuko konekana kono kojubunge bubunge babatera kwethire benenkanira na inyankoro kithimo cio ciongwa itathongonwa. Nke reporter Ntoshero TV kumaja kingine nekineke mshoni Nairobi mbita Boniface Mungera. Edwin Mureithi mwana wa miaka 17 na tetotoro wawe kumania na kiria gikwirikana kaburirwe antumandu guchiawe kurerekana tariki 31 cia mweri wa Disemba mwaka muthiru antu arume mairi maria ni mao ni mamuthukire akionaga mubira bantu ni bamwe thokoni ya Tunyai baria mamubingire nyomba ya Icwe na kuambiriria kumubura makiugaga kayete kiondo ya skuru kia umwe wao mwana uyu uria arari form 1 akwirero ni Icwe na ngina makigeria kumwarithia cibitari athugwanirwa mau mairi ni marekite gwikirwa mbengo baria maragwatikanire ntere cia Eldoret matorokete Polo Kabithi ena rugono ruru rwa Kieba. Irugono rwa Kieba nturania mariene kamwanki wa dini ya Chiakarige kwa mukuru Silas Njeu araka na kaka mwaro wake uretirwe kagita kaumbire gutautoro bwake nyuma ya kirehe kwirikana na aturirwe inthaka cirio mwari abuye na uragungi ari nthaka ya guntura tariki 1 Januari rukiri maimamu athiete kanisani ire athire akinya bantu egwa mtu amwita mwira chuchu nchumbukirie akira ithona ika my nephew no wa mami agu amwira nchumbukirie amuria nata amwira ndaturirwo tu injeru na ndamwenda kanisani Marovi tariki 1 ngekinya rungu rwa mwembe gungi uria akubi na mucii wa Njeu ndegwa ndetwa
Chocho nkiondoka Imurithi nchombokerie ndathire agua mami nanda aya twita muchi twenda manigo na my sister, my mom na my nephew bathi kwa polisi bathi bapewa barua baya ndi twathi guchwa nkari kenda tumwire cibitari nuntu buraburitwe tikiumba ukaranthi in that process ya gucheria nkari mwana ukagikua lakini naria gutwira ng'ania banturire bamburaga na mite na baginkinyangaga na makinyanda na kibara yo no ntomoche wake no aria kubyo yo mtomurume auriria kuthirikira ndathire guceria nkari ndathi ngokinya bantu ndathiite ngochoka ndathire ndethira kuthirikira na mugendi bari na buge kithinji bari bakuthi wita polisi Ogua na nguo irari na cia kirutwa gatwarengire my brother na arengire na kajuru ntwitiki ara kuringana na gina manake wa Mureithi ni ati kuri tariki 31 mweri mukuruku thaka ino ciiri bathire beta Mureithi utiri-ini bumwe tunyai arahonaga mubira bamwira mwanka mucii kwojwe ara bamwingire nyomba na kumubora bamuthaikite buratomba kuga mbu ara bakumutiga rukiri iriombire wikururia mwankira rungu rwa mwembe arahombire kwereza bura kurendere indi nyuma ya thari Mureithi aracindira o bakibanga kumwira cibitari au kahata uturo bwake eragwa na yete mbagi na cukuru ubu bakimutura ibu bamwiraga but after akwa kamboi ka brother komo oyu abaturaga na ringere gina thimu amuringira mwira mbagira wathire nio lete mbagira wathire nio nuntu niratumire Mureithi uragwa so that means mbagi ari na gino kamuthakaga kukamwe ukamuturaga yani my step brother akamatirwa kuma kabauni kamateri ara materi ngaus aya thongerwa nyomba ikwaboragirwa ikinyangwa na makinya bati athuganirwa ababairi na barankuru kibarombire kuwatwa batorokete bombite kuingirwa gituoni kia marimanti beterete Nditango. You my cousin araria graduate this December tariki 7 iria graduate KMTC athomagira chuka uyu ungi no ari first year university Kirinyaga University aranto abaindi bamuche borite thirikari kuthungira ikarikairi na gutigira Mureithi na kuwata gioto giake ugu ndetio turienda ku akia mwana wetu ikinyiro thingatirwo tuona akia mwana wetu nkoromba tu thirikari ton itaborete tutetherie guchunguza mantu mamuna itabore thukia manani nigonde chocho andwe ni Mureithi bankorerera thirikari ntethia kindi kintethia bai no nto maisha mako inkona mare atari ni wana nio no mbora gwata uguga chocho kauga kwa karauragirwa no ntutie mtongende no na ikonda regweti kwa ugu thirikari nkoborerera na inya yonde kiro kioto kia mwana akwa kia chocho akwa kionekane na inkoboromba nesimare nene bodingatere mantu mama mwanka mwisho mwiri gomototiki Mureithi na orankurukira thomagira cukuru ya Chuka Boys form 2 nombite kuiwa mocareni ya marimanti rantu bamuche na bobendere kuibanga ni braba komba komono kentugo ya Jumatano kimiani giki nkiripotera Weru TV kumantere chetharaka Bito Paul Gwakabithe Mumwa Maria merutanirite kubanga mathiko na kunogo kwa guamo tutigi Daniel Sniper ni meumirite kuromba gwikirwa mbengu kwa Maria makuga ni matigitwe kiri athuganirwa magikugia Sniper akamite mama Mariuga Maria marekitie gukinywa kotini ni atumwa na Kyoto ni gwikira mbengu mutumani bobo cite ore antu kenda makinyithitwe koti umundi makiringithanwa na uragi wa mututigi mukirimithika atumenyithie kaitene kausonkoni watani na Thitango cia thwanirwa baikuke Bernard Muthiani kana Sniper bwitite na mbere atongeria kuma county Meru bawite kwene tumike antu baraba atumire athwanirwa bangu wekirwa mpene na kururirwa Thitango timu yonthe ye Nairobi otire kinyomwe Sniper ana kurombera kana kueta indira akiromba kana akiaragia antu bara bonde Sniper na kukriticize na kuwa iba thukitie na iba kinyangite Meru bonde iba kulea na iba kuthiurunka na andre munene ri baube na Nairobi iba inya inywe batwire no batumite turenda kuatire kuro ni wati lakini mwene kurora uashika ora waure Sniper na erwa atira watwa ne kukia Sniper most probably clip yawe era athithirie tariki 1 December
athithirie tariki 1 December kilipwewe na araringirwa thimu utuku bwa tariki 1 December bwate kauna bwate bubweya kilipwera sniper athithirie tariki 1 tukilip to athithirie u tariki 1 tariki 29 tariki 30 ituo tomba kwithirwa twatumire sniper aite wanwe kuringana nabo kwithira bangi baikuki bati wati no baunkumiro chunkuni burabo itete na mbere bau tuonetwe yes ni antubuga bara batumiri mwambirio kiuria ni atire itukwenda kumena bore ibao baba tumite no ntugwatuika bo baba tumite na bonya batikiri mpene ija kona ni bomba kujumu kana gutonyera uchunguzi kana investigation tire kuendelea so tukoria DCI muntu onde usikete araita mbecha watuika ka no tumike kikurana kana watuika no weri kana uringite thimu kana mbio antu bombe kwithirwa bagikirwa mpene kana bakigwatwa gutukito kuona timu yonde iria yusikite kuma mwamberio mwanka mwisho kure antu bakuwa antu bakwaria muno bakire bakaria ndendo bera atiri tutikira pasta akiokwa pasta akorwa athenjiri bonde bate mama batuma laini bakiara chimantu ya muthenjiri endera wakili omworo werwe ndronere mawakili yonde yarometie yakaromia wita koti kuroita one of wakili amero arathi koti cionde cia paralyze mawa na cia paralyze meru turenda kuwa sniper arari mwana siasa arari blogger na arari mwana siasa ukinjinjini na ande batu tukiokira umene wana siasa bakuorwa bitu tumotwaria mwana ora na thindikirwo muno akiorwa na kupinira twini ona mukorwa kwawe tutimokira tutona baraba tumira kwa no tukuona kikilipu ira athithire cionthe no arombaira no arombaira no tumire sniper etwa na mwanga thai atimpine ku tutikira mwanga ria akawato akiakwato ru tukawanga mathiko sniper na tukauruka na twakira nkuruki bonanĩtie ũguo na kũrĩa kwanirwo kwao nĩ igeria rĩa chunkuni ba mtu kiumbe baraba kwĩrĩkana iba kwenda ũtetheria mũciĩ wa sniper no chunkuni bakiwa baina wĩtĩkio na ngwĩra ndwangitia thirikari ciĩtĩte na mbere kũrita itukumea kwĩna keba na muntu ena thĩna kũrĩ antu batĩka advantage na rĩmwe no bethera betumerwo kinyania nthu na ibu onto batu tũrĩa atongerie mwanya bakuma mero na kinya mero tuko jumla tukethera kwĩna interference investigation ĩrĩa kuendelea no ndoto na imani na thirikari yetu private investigators baba moto tukoelewa marĩtwa yo bamubarinya na kashifa cionekana TV-inĩ turiwa keep off manto ya sniper wenda ũteithie family sniper kuna pay bill tuma contribution eku wenda ũteithie family sniper mirombere wenda ũteithie family sniper mie encouragement lakini kuwa nawe yeto ũteithia ngwĩra ritikĩte na ĩra tukona ikiendelea ikumanisha thirikari ngwena na nĩkũruta ngwĩra yagĩrĩte okaitene koiba yũkĩtie kanya ka kwata mĩrũ ũgeni mũcemanio-inĩ wa maromba no canga mbeca cia ũtetheria mũciĩ wa sniper yũrayo kabwithĩka Jumamosi twĩtĩte tukauma maoa twĩtĩre kĩengo twĩte antu betu kĩongo twĩtĩre lare twĩjire maili 3 tucoke maoa kenda twĩthe twĩna marombo kuma thasta na kinya kwaraniria mantu yagia meru mantu yale kumonga thaa iji na family legnete na anja tumibwithino kanja at least twithe kuibu twathithirie njere snipe kiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika Senator wa Embu Alexander Mundigi ne umiritie kugwatira governor wa county inu niwe Cecily Mbarire gukirikanaga gute shiringi ona emwe kirembi ya cia mungi ya thungira kirimirandi ya uthina mbere Mundigi augite gitumi gia ontu uyu ni kwithirwa county inu ni rai na murigo munene muno wa marandu ma akandarathi bamwe na nginya mishara ontu uria utumite mwaka muthiru wa thirikari ukaga maendeleo bamwe na uguna uretia kari kweregira mirandi imingi na iminene mwaka oyo ritamwaniki atumenyithie Kuringana na muroria mwa mathabu wa thirikari nene niwe controller of budget thirikari ya kaunti ya Embu ndio atumira mbia cia mirandi ngurani ya uthii wa na mbere
thiini wa mwaka muthiru wa kigina. Kuringana na seneta wa kaunti ya Embu niwe Alexander Mondigi, arauga ngavana Mbarire ari na kivarwa kirito atonya wabicire gia kuriva mathire maria ethire wavamwe na kuriva marivi ngurani maria matinagua misara ari ta NHIF wavamwe na misara mingi. Ria thirikari ya Embu County ya ngavana Sisire Mbarire yo sire wathani na tugitoka tugwatanite na MC 30 na ni seneta nirevo nitwathie tukiria kuna pending bill nyingi muno na icio ciekiro audit ni governor na kithia ciari about 2.2 billion na tukwembesa iria akorire iria megucanire na nung'ang'anite nacio ukithiriria wenji bill iguru muno. Guku Mondigi akiugaga mirandi ni cokereretie mwaka uyu wa kigina makiria mwena wa ugima wa mwiri. Kwi project iria ciethirwo cia mbeci ciatigarite munege thirikari ungithi kunukirie kwina mirandi yathie mbere wathie cia kwina mirandi yathie mbere ya yothe wathie kiretire kwina reform hospital yathie mbere wathie makima wathie kuria kwingi gategi na kuria mwea kwa ngwera kuga thirikari ya county government ya Sisiri Mbarire nung'ang'anite uria maundu metu mangituika nimekuthi wega na kiragirira ekaria county mirandi makiria miaka tuthiete na nimbisikani nigera kwira andu gutiguo ari angiruta wira development atambite kuriva pending bill na winji bill tondu umundi utimundu agwate murive musara ovengi ningwera kuga senate irauga nwanginya ingo cionthe mbere ya wambia project wambia rive pending bill na mbeca no icio utimbe cingi koko ngwera kuga atiri ari matuike patient nimbise anytime mandu mathiete wega na mbeca icio ciokite thirikari ya Embu County ni kwambia kuruta project. Ni aragia miario ino ari kanithari wa ACK Mayori mwena wa gicigo mbunge kia Mberi Etherero kuria kurai na ngatho cia sako ya Winners. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Ni wega nuntu kuona kanya kurumira nteto cietu cingira njira nkinyaniru ni cia kinya thaa 3:30. Bitagwa Christine Wanjeru na mwananiria wetu wa mathithio tuko monde ni Purity Richard.